estamos acostumbrados a imaginarnos la era vikinga como algo así un poco gris, marrón, negro, todo muy oscuro, porque es lo que hemos estado viendo en las pantallas. Cuando vengan a la exposición van a sorprenderse quizá un poco porque está llena de color, y eso es porque la era vikinga estaba llena de color. Por eso la hemos dividido en 4 etapas: primero la infancia, luego la juventud, seguida de la madurez y por último la muerte. Non sabemos exactamente que cores utilizaban os vikingos. Coñecemos algunhas cousas, por exemplo, as que aparecen nas doas, os colgantes, e a gama de cores está sacada precisamente dun destes colgantes. A montaxe das pezas de unha vida vikinga é un proceso delicado, é un proceso complexo. Son pezas moi antiguas, con un delicado estado, feitas en ferro, feitas en bronce, en prata, que hai que coidar con moito mimo. Na xuventude, refeitese as expedicións dos vikingos, os viaxes, escollemos intentar reflectir todo ese ámbito que rodea a Europa continental formando unha plataforma continental na que un mapa abstracto de Europa permite situar as pezas.